Kama nene saba kwa banyekenyoro. Asa Maria Tangoro Lilian Nyaboke. Seri taria social media wananijua kama Lady Nyaboke 254. Tumefanya kazi na Team Strong for a while. Asa Matoka Mange tumekuwa tukishirikiana katika kila hatua wakati tumepoteza mwenzetu akiwa mgonjwa ama saa zile kuna shida, tumekuwa tukisimama pamoja kama Team Strong. For the first thing, I appreciate Team Strong na nasema wacha Mungu azidi kuwabariki, aendelee kuwaonekania na wapanulie mipaka. Asaba na Kenyoro, asante soko wadi si familia iga ya masi, lakini gente kemonda ganiko batenga huko aruru mwana bo monto, aso kirego chisiko kwerigeria ebe nga Saudi agenda, ebe Qatar agenda, ebe Dubai agenda go USA. Igari asagenda no kungangana. Mwari kumanya style Team Strong toko genda gari twetero bogimobo kongu. Mwari kumanya mangana to witere mecheria, mwari gotiga abana babantu babyoke. Ekero kwari myeta yo buyonde, omwana ono bari guca kubure gari mambi endo muchukuru bari igari yari mabori muri nyagitari. Ekero kwa mwita kwa murari woinenya, omwana uri go muchukuru otakwere tinyumba. Abantu baminto tigatotugoragi totigenda mwamo oyo minoko kwaro yabyoke musabara mwana ntutobyoke nanye sagendere gotosisenia ko yite tomano minto masi rest in peace, lakini bali bagwite tena baragwa kubwati wango negesa kukyabo aseri atari ya Yesu in Jesus name. Thank you. Abantu baminto mbuyamole ayo tobwati enda mwamu nkorero kokoiga biamono sana pola se family abaibuli bamasi na ubaigwete bororo muna basiriri omwana obo orua sense ya isiko tibakore timaiga nero chire ngote bali tangani abana bali bwarapu na bali tole Kenya na barabuga iga na washukuru Team Strong ino na abantu bechinguru. Number 1 abaibuli abamulensa musika abana baino balisiko nonye tali barabwa nango mwabo masinjale ngebunere igabono iga abana bali nimbanzete egekogera ekero baiguro yo mwaba asirire igo bago chip in totamanya ini lakini bachamu muno monto bashughulika kiregento bakabuna muna mwarore program igoro twanyolete sanduki ya masirembe tokairani tokarete ngao igekero tobwate amatanga buna yaiga tokore tuyo minto na intumwa twalibaga tafadhali mo abantu bali sikolibaga egekogera bali batoligereti ko rusikali mbaroche gento togo pray Kenya gaiga nchamali etangoro ku chiza kama setere Kenya nyabu machoke borabu ena amenya Saudi for 7 years na irani renka ngoroki abande nchera Saudi Arabia telimbe abantu bakwenda baraba be na abande mwaba bwati no borogi towana ine abangi na montegerere nzenona abera Saudi na nero ya ndosi bunande iga na abana bali Qatar baba baiseke nintu toko batambuki bagendo inere gasirero ngokora ntambuki gusiera be bantombara bachumbe bataite chikura abe musiye lakini umuntu abwate certificate na irire bakabari mubakira chwete tibatabwati gasi mwacha inu mwasa bachikura abana baino bachandegete. It's very bad. Omwana muno yoga masiga taite ko koranera sobo erorekane erabe ntenko irabanto isiko barabiense tari bare to musunte abana bande bakwere irororo tari ugwanza kwa mwanya bantu abande mwaba bwatiri no borogi abande bakwanda bakwa makweri atamanyereiri lakini mwatena chise chiri chiko ngenta abantu ngasikire Kenya tebwati gasi abana tiga bande isiko barigi lakini mutiga ko babwati otherwise abana bali bwarapu mbuyamona asengencho twabwatira netamona inu nande ngotebya Inka TV mwamugusi TV abantu baminto bali muetomire ochaga. Thank you so much egekogere asimo gwetomanengia musabera abana baino gusi nande nabontaite gotena abangina bali moko ibora abana. Number 1 ekero mwana bakwanda isikotebi musacho digako bise binto binde bwatera ne family mwakwana korunyomba umuroberi umana kwenda nabasike bali abasubati bali monyuomire. I do like saying tiga gotiga na marogoba
kwa mana gotana ndo serie passport ingiruruke wana gotageri musata ngaiga ringo tigete omaete mambio ndenkorigiro musata oyo gekogera no bwata abana bae tiga kusariti nywa machinde mwami nyoka gochisiko gogo ikabwarapu abaigori mwatumiru chibesa mwari pi omwana okorubu arapu tabwati no ene shiringi tafatari rendera abana baino chibesa nabari moko soka isiko igora chi account era barapu bamanyire bintu ebako beka chi account chibesa straight chaso ebengi yao ebinde ne ebinde wanasema niongee kwa lugha ya Kiswahili. I'm sorry juu ninapenda Kikisii sana. Okay, nataka niseme hivi, wale wazazi mnatumiwa pesa nyumbani. Chungia watoto wenu pesa. Kama anakutumia 30,000, amekuahidi utoe 5. Hapa ni Kisii. Tuko na ndizi, tuko na chakula. Tafadhali lindia watoto wenu pesa. Juu kazi wanafanya huko ni mimi najua. Mimi nilifanya hiyo kazi. Wacha kukula pesa ukiletewa, kama ni mwanaume bibi yako wako huko anakutumia pesa, unaoa. That is nonsense. Tumia pesa zako vizuri, ujue hiyo ni familia yenu mnachenga, mnakimbia mnaoa, kesho mwanamke akirudi kutoka huko, uko na bibi, uko na watoto, tabia mbaya sana. Wakisii tu watu wa hekima, juu saa hii tunataka vitu iendelee hapa sio. Ninawashukuru. Thank you so much.